Assalamualaikum. Ulan Hacaka. Salamasызбы. Montip sizden algan köçetlerim kuda kalasa endi жылы alıp kalgıday. Sonu bolup kaldı. Men boyumen beraber bolupçu. Su koyuludat. Bardığının tügünde bunday su koyulup köçetlerim en sonun. Bardığı 100% hayk sonlu olup kökledi. Da kalasa ümit kıltıralsa endigi жылы alat деген oyda. Aябай son bolup. Abireskani үйröndüm. İnternetten karap mına men boyumdan saz birak bolup östü bardığı. Jakşı. En akırına çeyin antip sular gelip su abdan son geledat. Buna al bolsa malinam kanday görünüp etken bilbem adır. Күнгө çagılıp malinalarıdan jakşı, jaman emes. Polka. Sizden albadım bile. Aябай jakşı. Sonra bolup bularga dagı su koyuludat. Negizden baktarım en sonun. Özünçe uşul baktın içinde жүрүp temalamda işten çarçap kelgende bak menen süйлөшүp kандай su sadыңарбы, чоңойдуңарбы деп жалбырактарына көз салып коям. Kandaydı bir orulardan alыс beken деп. Şöyle süйлөшүp жүрөм Ulan aka. Negizi sizge rahmat aytım kelet. Men көбүн эле айтып жүрөm ушул internetten tapkan dostlar deyibizби, jakalar deyibizби, иши кылып жаман эмес. Ошо сиздердин жакшы адамдар менен бирге жүрсөң жетесиң мураска дейт. Мына болбосо баягы ежевика аябай сонун болду. Мындай болду ежевика.